صابون الآن تنحي صابون أنضن لا ما ماشي إنه إذا ما قوان تتكلم ما يندقن إذا حاد بيا يا قاتو ماشي نقول لا كمان دعان كل دونا دعان كل دونا الله معان ور كل يا هذا أنت تختار وعن كي وعده داوعني صباح دونا والله يا بينكوا You are calling the General Hospital of Garissa. Garissa General Hospital. Mochari iko nafasi? Sana. Unataka kuleta mtu? Sahi, nataka kuleta mate fresh. Okay, hakikisha hiyo family wako na pesa ya kutoa hiyo maiti. Wacha family, nataka kuleta mate fresh sahi. Huyo hata ukiuza unapata pesa mingi. Haya, sawa. Harakisha. نفاس وين؟ هذه من Somali Somati? Hapana, mimi ni Msomali. Unafaa kutumia lugha ya Kiswahili na Kiingereza. So otherwise leta tu hiyo maiti. Sawa, nafasi iko lakini somo. Kwanza tayarisha nafasi ya watu watatu kwa sababu hiyo meti ni nzito sana. Hiyo meti sidhani kama hiyo motri yenu inatosha. Kwanza hiyo motri yenu ni kubwa kwa maana gani bwana? Ni kubwa lakini wajua unafaa kulipa 300,000. Pesa si shida. Kwanza hiyo meti hata mwili yake ni pesa yenyewe, unaona? Kwani unataka kuleta buffalo? Bawe hapana, mimi naleta mtu. Okay, lakini amekufa sawa? Lakini bado hajakufa. Mimi nataka ni uwe yeye naleta sawa? Sawa, leta. Hiyo sasa hiyo si unapunguza pesa? Watoto wote wanafaa kuliki. Bas, wacha tufanye biashara kuanzia saa hii mimi na wewe. Haya, leta maiti. Hakikisha nyumbani kwao mafamilia unawajua. Sawa. Haya. Sukana sab'a tiraan gelindoo. Allah macaa qalaliniye isla markaa oo waad meed isbitaalka lacag bay soo celinayeen bacgood. Waxaan ku dhigtoono. Allah waxaan tirageliniye. إلا الله إلا ألا وينايه هاي وحاش مجري وضع أبو يا مجري وضع أبو هاي حمر كاي هاي وحنا مده أحلق هذا اللي دال يا وحن لديك سوق ما سوق سد نسيحة معاني تجاه كداشي ها فداشي مجري هلا محد داشي سوق وحنا وكلمة دابن كريم بل أنت جدا أنت ما وحنا تو وأنت ولا هو حمل يروح لجدا إن حاجة دقيقة qofka la dil rabo la sheegay oo la qaadaro ka waa qaraabadayna la sheegay islaan jiran oo kaclaado hadigan waxa la dhaw dhimashadeedu way dhowd kowdhe igan isbitaalka aan si balaminahay hadii bariyan isbitaalku xaalad nafaas ma jiro oo si balaminahay ma hada hatta ina qabaysan waxaan nidla moodaa tan Maxamed laakiin dagash jogba dagash abi aan galay dagash aan qudhay waxaan u dhashaan waxaan u dhalashamay macaasubis cunto انت وانا لكن هذه وعاوني وكلا هذه كوب عن كنت اشوف انا كوب وحساسا هذه بيش ما كنت انت ايشك هذه هذا البود ku soo karana tahay انا marka bood ku soo baxdo maarka taagan biyeegan shubta hala waxa saayla ugu dhiibay isbitaalka ku celiya waraa waa amar soo fiirniya isbitaalkan ku celin lahaa waan ku ceeway waxaan ilmayra mooda xageeyna iga horgaleen gowdhe inna daaw ana liqad gaari kartay andowga muu hata qaato iga noombi iska soo shubtay kabar ala waga maxaan sagta maanta ala maxaan sagta daaw ana liqaadin
iska soo dhaansada egan maxaan dhihi waxaa ninkaan nin biyo ka qaata maasaa hadli karaa